Gernikalumoko udalak bizia ereindu berriro ume bat, zuhaitz bat ekimenarekin. Udalak 94 zuhaitz landatu ditu. Udalerrian jaiotzak ospatzeko eta familiek ingurunearekin duten lotura indartzeko. Gernikalumon jaiotza berri bakoitzak bere aztarna uzten du lur gainean, haur bat, zuhaitz bat ekimenarekin. Udalak 2023an jarri zuen martxan hau, eta aurten itzuli eginda ekimena 94 zuhaitz landatuz. 2024ko martxoaren batetik 2025ko martxoaren batera, udalerrian jaiotako haur bakoitzeko arbola edo zuhaitz bat. Lehenengo, zorionak amari eta etxeri. Dakizuenez, 5 urte bete die, hile honetan, pandemize agertu zala. Dano pasegen duen txarto, baina, klaro, umiek hasi ziren etorten. Da horre bizitzasun emoten dozku, bai gorasoari eta herritxarrari bebai. Da esan gendun, honen beste ume jaio da Gerniken, enbidugu ume bakoitzeko arbola bat landatu. Da hasi ginen martzuan 2023 urtien, garren urtien, untxe urte bi. Gero igez atzera, eurton atzera, esan gendun, ez dala geratu bier, eurrera jarraitzu bidala, gitxienez landatzen ume kopurue, jaiotan dan ume kopurue. Decir que primero felicitar a las madres y a los padres. Y deciros que empezamos con ume bat, arbola bat, o sea, un niño, un árbol, en marzo del 2023. El año pasado, al de un año, otra vez. Y con la idea de que esto continúe. Entre el 2023 y el 2024, que están ahí plantados, hay 500 árboles plantados, 500 robles. Hoy, el número de niños nacidos es 95. Y dijimos, como mínimo, el número de niños. Pero si puede ser todos los años más de 100, entonces vamos a plantar 110 árboles. Hay estudios sociológicos que hablan del comportamiento de las personas y dicen que en las ciudades donde más árboles hay, la gente es más feliz y hay más amor. Pues bueno, que ayude esto a que seamos más felices y que haya amor, que es lo que verdaderamente vale entre nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos ahí una placa donde dice cuál es la fiesta esta, porque esta es la fiesta de la vida. Ume bat, arbola bat, da nos hasi ginen hau etzen. Itzordua, pasaden martxoaren 29an izan zen, eguerdiko 12etan, Traman, ur biltegiaren ondoko lursailean. Udalak honen berri eman die familiei eta deialdia zehaztuta dago, zuhaitz zenbakidun bat esleitu da familia bakoitzari. Bizitzaren ospakizuna beraz funtsean. Jarraitutasunaren ideiarekin sortu zen, jaio berriei ongietorri emateko eta euren familia keinu simboliko baten inguruan biltzeko. Lehenengo edizioan 354 zuhaitz landatu zituzten, pandemia hasi zenetik 2023ko otsaira arte jaiotako haurrei zegozkienak. Ordutik baso txikia hasten joan da belaunaldi berri bakoitzarekin. Aurten guztira 585 zuhaitz zeude Traman, haur bat, zuhaitz bat ekimenarekin.